My name is Gayatri and my metric number is F1137. Today I will be presenting about audit testing. There are two: test of control, substantive test. Test of control, also known as compliance test, to examine the effectiveness of client's internal control, enquiries, observation, inspection and re-performance. Detailed examination if ICS is weak, to evaluate the reasonableness of an item in the client's financial statement, to verify different assertions of an item in the financial statement, recalculation, confirmation and analytical procedures. Assalamualaikum and hello everyone, my name is Nuri Hidayat binti Hayam, my metric number F1094. Today we would like to present about audit documentation. Okay, International Standard on Auditing 330 define as the record of audit procedure performed, relevant audit evidence obtained and conclusion the auditor reached. Yang berbau maksud rekod prosedur audit yang dilakukan, bukti audit dan kesimpulan yang disampaikan oleh juru audit. Maksudnya audit documentation ni adalah bukti ataupun kesimpulan yang dicapai oleh audit lah. Okey, seterusnya saya akan menerangkan tentang permanent file. Maksud permanent file, a set of record that is served as a flowing reference for an organization internal. Maksud satu set record yang berfungsi sebagai rujukan keterusan untuk juru audit luar organisasi. Dan yang kedua, the information in the file is intended to be accessed repeatedly in successive audit to assist the audit team in conduct of their task. Okay, maksudnya maklumat dalam fail bertujuan untuk diakses berulang kali dalam audit berturut-turut untuk membantu pasukan audit dalam menjalankan tugas. Okay, seterusnya saya akan terangkan current file. Current file, first point dia adalah this type of file is maintained by the auditor in which the auditor keeps the working papers relating to a single accounting period. File jenis yang diselenggara oleh juru audit di mana juru audit menyimpan kertas yang berkaitan dengan satu tempoh perakaunan. Yang kedua adalah this file has significant importance in audit progress. Maksudnya file ini mempunyai kepentingan dalam kemajuan audit. Dan yang poin ketiga adalah current audit file contain information regarding audit conduct for the current period. Maksudnya file audit semasa mengandungi maklumat mengenai audit yang dijalankan tu untuk tempoh semasa sahaja. Okay, next slide is content in the current file. Contain 5 content. First one, audit program, working trial balance, cash flow and analysis, propose adjusting and reclassifying entries, audit memorandum and corroborating information. Okay, my last part, I would like to present about audit sampling process. Okay, first step, population. Auditor identify population. Second step, samples. Auditor apply sampling method and approach. Third step, audit test. Auditor perform audit procedure. And the last step, audit finding. Finding used as basic of audit opinion. Alright, thank you. Assalamualaikum, nama saya Siti Suaidah binti Muhammad Ismail, nombor metrik F1058. Saya akan bentangkan tentang importance of audit working paper. Pertama, kertas kerja audit diperlukan untuk tujuan kawalan kualiti audit. Ia memastikan setiap langkah yang diambil semasa audit adalah mengikut garis panduan profesional. Kedua, ia memberikan jaminan bahawa kerja yang telah diberikan oleh rakan audit dilaksanakan dengan betul oleh pasukan audit. Ketiga adalah, kertas kerja ini juga membuktikan bahawa audit telah dijalankan dengan berkesan dan menyeluruh. Yang keempat, ia membantu meningkatkan kecekapan, keberkesanan dan ekonomi proses audit. Yang kelima, akhir sekali, ia menyimpan rekod untuk perkara penting yang akan digunakan dalam audit pada masa hadapan. Slide yang seterusnya adalah audit program.
Pertama adalah audit program. Ia adalah satu set arahan atau panduan yang perlu diikuti oleh juru audit untuk memastikan audit berjalan dengan betul. Yang kedua ialah working tribalance. Ini adalah satu jadual yang menunjukkan baki semua akaun dalam ledger sama ada yang telah dilaras atau belum untuk menyediakan penyata kewangan. Ketiga adalah schedule and analysis. Ini merujuk kepada dokumen sokongan dan pecahan terperinci yang disediakan oleh juru audit untuk menjelaskan item-item dalam penyata kewangan. Slide yang ketiga adalah audit working paper review process. Pertama adalah persediaan. Pada peringkat ini, juru audit akan menyediakan semua kertas kerja ketika dan selepas prosedur audit dijalankan. Semua perhatian, bukti audit dan keputusan harus direkodkan dengan jelas. Ini termasuk salinan dokumen, nota temu bual dan sebarang pengiraan sokongan. Seterusnya adalah semakan kendiri. Juru audit akan menyemak semula kerja mereka sendiri untuk memastikan tiada kesilapan teknikal, tiada maklumat tertinggal dan semua bukti mencukupi. Ini juga peluang untuk memperbaiki atau mengemas kini kertas kerja sebelum dihantar kepada penyelia. Yang ketiga adalah semakan penyelia. Di peringkat ini, seorang juru audit kanan atau penyelia akan menilai semua kertas kerja yang telah disediakan. Mereka akan melihat sama ada prosedur yang dirancang telah dilaksanakan, bukti mencukupi dan kesimpulan yang dibuat adalah berasaskan fakta. Sekiranya ada isu, mereka akan memberi maklum balas untuk pembualan semula. Yang keempat adalah semakan akhir. Langkah terakhir ini dilakukan oleh rakan audit atau partner. Mereka memastikan audit dijalankan mengikut piawaian profesional dan kesimpulan audit adalah murasabah dan bebas. Proses ini juga memastikan dokumen itu adalah dokumen audit yang sah untuk direkodkan. Sekian, terima kasih. Hello everyone, my name is Misha Vina, anak perempuan Ilang Kumaran, and my matrix number is 0608023F1131. Today, I will be presenting about changes to audit file. There are two ways to change audit file. The first is by updating audit documents, and the second is the completion of audit files. By updating the audit documents, the time period during which changes are allowed, example 60 days from the audit report date. Second is the need to document the reasons for any changes. Last is the requirements that the documentation clearly shows the date, nature, and reason for changes. For completion of audit files, final assembly of the audit file that changes after the disassembly must not be deleted or obscure original content. All changes made should be documented with the date and the person making the change. Next, I will be presenting on ownership of audit working papers. Working papers are the property of the auditor and the auditor rights of ownership, however, are the subject to ethical limitations relating to the confidential relationship with clients. Certain of the auditor's working papers may sometimes serve as a useful reference source for his client, but the working papers should not be regarded as a part of or a substitute for the client's accounting records. The auditor should adopt reasonable procedures for safe custody of his working papers and should retain them for a period sufficient to meet the needs of his practice and satisfy any pertinent legal requirements of records retentions. Last but not least, I will be presenting on audit sampling. Definition of audit sampling. ISA, also known as International Standard of Audit, 560 defines sampling as the application of audit procedures to less than 100% of items within a population of audit relevance. All sampling units have a chance of selection in order to provide the auditor with a reasonable basis on which to draw conclusion above the entire population. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Suraya Salazar bin Sari. My matrix number is F1119. So today I will be presenting about statistical sampling, non-statistical sampling, types of statistical sampling, non-sampling risk and sampling risk. So for statistical sampling, it is random selection of items and uses of probability theory to evaluate results. The second one is it is allows each sampling unit to stand an equal chance of selection. So statistical sampling ni dia satu teknik yang digunakan untuk memilih satu sampel daripada populasi yang besar untuk membuat kesimpulan tentang keseluruhan kumpulan tersebut. Okay, so the next one is non-statistical sampling. It is selection of sample based on characteristic or attributes that are established by the auditor. It is also wholly dependent on the auditor's judgment. So non-statistical sampling ni
dia satu kaedah sampel di mana tidak semua ahli dalam populasi tu dia mempunyai peluang yang diketahui atau sama untuk dipilih. Lepas tu dia lebih bergantung kepada kemudahan pertimbangan atau kriteria, bukan rawak yang lain. Okay, so the next slide is types of statistical sampling. Statistical sampling ada 3. Nombor 1 random selection, nombor 2 systematic selection, nombor 3 monetary unit. So for random selection, auditor use tools like random number table or random number generator that are based entirely on chance. So maksud dekat sini, setiap orang dalam populasi tu diorang mempunyai peluang yang sama untuk dipilih. Contohnya diorang random pick nama yang dalam topi. Okay, so for the second type is systematic sampling. Systematic sampling ni dia divide the number of sample unit within a population into the sample size to generate a sampling internal. Maksud dia sini, systematic selection ni dia memilih setiap individu daripada senarai selepas titik permulaan yang dipilih secara rawak. So maksudnya orang yang 1, 2, 3, orang ketiga tu yang dipilih. Lepas tu 4, 5, 6, orang ke-6 dipilih. Macam tu. Dia secara diikut titik permulaan dia. Okay, types yang ketiga, monetary units. Monetary unit ni dia selective item based upon monetary values. Maksud dia monetary unit ni dia kaedah sampel audit yang digunakan terutamanya untuk menguji nilai akaun kewangan. Okay, slide yang seterusnya dia berkaitan dengan sampling risk dengan non-sampling risk. Sampling risk ni dia risk that auditor's conclusion based on sample may be different from the conclusion if the entire population were the subject of same audit procedure. Maksudnya kat sini sampling risk ni dia adalah satu risiko bahawa kesimpulan yang dibuat berdasarkan sampel akan berbeza daripada kesimpulan yang akan dibuat jika seluruh populasi itu akan diperiksa. Seterusnya is non-sampling risk. Non-sampling risk is risk that auditor give inappropriate document not related to sampling risk. Maksudnya non-sampling risk ni dia satu risiko kesilapan yang berlaku bukan disebabkan oleh sampel tapi disebabkan oleh kesilapan yang lain. Contohnya macam kesilapan manusia atau kelemahan dalam prosedur. Sampling for tests of control. Attribute sampling. There are 2. Attribute sampling and probability proportional to size. First, attribute sampling. Attribute sampling, select the sample based on specific attributes or characteristics. Example of attributes: to verify authorization procedure for payment to supplier, to examine the segregation of duties. At the end, auditor need to. And the probability proportional to size, substantive test is conducted on transactions or on account balances. Probability proportional size is sampling design that divides a population into smaller segments to enable an auditor to choose the sample of each, also known as monetary unit sampling.